Solider atmayalım arkadaşlar. 15 Şubat kadrosu ile ilgili Jorge Kuşbey öne bağlayacak. Arkadaşlar. Kahrolsun 15 Şubat kadrosu. Kahrolsun 15 Şubat komplosu. Kahrolsun 15 Şubat komplosu. Öcalana özgürlük, Öcalana sünneti, Kahrolsun 15 Şubat komplosu. Selam, selam, İbrahim'e bir selam. Selam, selam, İbrahim'e bir selam. Selam, selam, İbrahim'e bir selam. Öcalana özgürlük, Öcalana sünneti. Hey, selam, Cihan, naber? Hey, selam, Cihan, naber? Kahrolsun 15 15 Şubat komplosu. Komploya navnetewi mego 27 Sibatê bangawaziya 27 Sibatê derket valahiye. Îro jî li êlihê dorpêçkirina gelê me got dikin, îrada gelê me got qayûma davêjin ser lê, xuyayê got ev dixwazin îrada gelê Kurd bişkînin. Lê tiştekî fêm nakin, tiştekî nizanin, hîn fêm nekirine. Gelê Kurd ev 100 sal zêdetir çok şwerdananiye, dîsa danayîne. Em ê xwedî îrada xwe, xwedî statûya xwe û xwedî hevalê xwe, xwedî welatê xwe derkevin, heya azadiyê em bistînin. Bi vahêstan ez û hema silav dikim, sersera, serçavar hatin, bimrê îxanet, bimrê koletî, bijî azadî.